Berhak mau anakku dah. Ya sehat mau di perjalanan. Sehat tunang di perjalananmu dah. Bulan nunga satu nang tujuanmu. Baik bari dah. Burju-burju di pangratuan midamang. So tinggi untuk kuak kadongamu na susuman. Olo mah. Oma pe sehat-sehat mah hutang doma dah. Tanya ko no mah. Asa tibu no dapat kerja no di perjalanan. Asa boy jupan no hulului. Boy no musi huru bi oma. Sehat-sehat mau maju hutang dah. Numpul lungur ram mama. Tapi ting mah martangi yang mah tanya ko na to anak muda mah dah. Asa boh atau mah dah. Iya tutu anakku ha. Tangyang mars tangyang mahinta. Anggi sehat-sehat kita sudah. Bawa tolong murah. Olo mah. Olo. Tanya ko mah sehat-sehat dah. No perlu murah mah. Ayo habe no boleh naruh aku no mah. Nung aku tinggal no mah di hutan. Alay buto mama kamang sungu di paru ngulat di hutan. Jadi ikut majorwa ikut lama jorwa jo mangarat to mah manguluni nasib Tuhan ya ka jol manasingan tu kota nariburan sama jo dah Tuh anakku. Sehat-sehat mau dah. borak mau mah Alipe mama jotok kibah. de po mah nyanungud di program Anggulungu ni adong me. Alay naking huli nong kosmo pa. Kumanaw tebay na. Anggi nong asadong hepek-kepeng sebelum dapok kerja miri pangaratuan man. unang para bina no mah tiuk mo sarong pasi siram di hutan Tuh mak bolo adong sarong adong do pe usahon aku. Oh mak pe madapok kerja pige-pige na ali malo-malo ma dito. oh lu mah borak mau ada tinggal mau di hutan merah tanya ko no mah borak mau mah Huli dong. Siap-siap mau dah. Ingok dinggap ko karejo. dah dah mah Dan anakku. dah mah borak dah mah Dahil Tuhan, kamu hati anakku. Pati urakanan luluan na. Anggi ti budaw perkerejuan na. Agka naburu jujupana di tanah perjalangan na eh. Siya iman. Tungan imana tutong Tuhan. Pada imana siya nakaparjahati. Oma Ayo deh anakku. Namula doon. Ido mah au doon ngamula biau be Bahasa kayak bisa ngono. Mula mo siya orang berbuah-buah aman. Tutahe. mau horoma nasubo do mula tu taton Dang nasubuyan ako mulak ko tuton. Ali bahasa kayak bisa ngono ko mulak. Dang berbuah-buah mo siya. jiwa binukko ma amma pedidukon na perjalanan nu sudah po upa ajit kia do be oma di perjalanan ni puro po tahu tahu gugumanga Aku coba anakku. Naujui upabor hatto to dingga do merlepis lau mangarato. So nari so ngono mau mula mangarato gawe marlopis. So dia do. nangko masuk dang margat do mana no jalan aku pengen jual asa nong ko semula ini makan nagay merlobis may nahiyan do ma ama perjalanan na sudah po upay na macam na mga rato Sa tao bolon. Amang gabi so ngonon. Amang dakot to si. Nagkataw na ibang rato niyo, mama ka na mula ka, ma.
Kaya anak ko, banawaran na mo. Las tuhuro hapirong perjalanan sudah ako ubat. Cora mau mana mga Kaya rato. mabita-bita mula. Mga tusiyo, mabita-bita. Mga majumangan ko. Cora mau lang ngarong mga na. Cora ba na mga rato lang tahan na. Le. Le. Sunod ba? Ay, yung parang ko sepatu Wang. Oh, sepatu ini pinjam dari Inamar Natalia teh. Oh, lo. Maksud tuh kan larang rencana kami. Ini nggak tabaron le, maksud tuh pinjam musim le. Nggak tabaron. Aku ada wei anggur-anggur yang masalah nyan. Ada pesta musik ini. Coba dia deh le. Cuma mau jeli pinjam lah masuk mang sepatu ini sih cok. Bukan kita beri sepatu ini le. Ala nih lu pinjam nanti kita pernah Natalia kita kan. Ano pala tiada aku pula kon. Wasok bujo no mula tu jok martabaro na waku. Dah pakai kuno di hutale. Puji mo jole Magkati sepatu nila. Yesus na kira jeno di bereng jol manon. Dah. Ay, ngopi dah. Gibi awal ko ngomong ang puno masalah. Iba na sepatu gibi na jam mo. Jadi mana pakai kulai di hutan le. Ay, masahe no lewat ko ba. Sorry, margaya-gaya mo di huta. Li ada sepatu mo. Tolong mo jole. Kadang butuh jol manon na sepatu pinjam aku no pinjam sepatu ini. Pokoknya bereng keren pati butuh ujungnya si badan buaya ini pati. Ayo itu pisur. Nggak salah kong rasa ko. Tapi masalah anak kan anak pakku. Ang naman namin pakai kita kung sa pito-pito masalah dawi. Kalau mula kami nusikku tetangga-tangga dulu langsung pulak dan sang buka dan kalau turun kami motor satu tu tahun langsung pitu jauh mulai hutarugon. Tanggal 2 pesta ile. Jadi ko sunod guri apa ko. Hindi na sepatu mo. Mas sepatu ko pakai. Woi, siapa tuh pakai le? Ada yang meri begitu ngangang gitu sama begini bayar. Ala nilo. Nah kita kumanur. Abi pinjam sepatu Gini ngangang mo sepatu. Oh, gatong-gatong isan. Kasi sa nabaga, di nalay meron dyan man Gini. Ay, mergajang-gajang mo. Masih sili. Tanggal to, lasok ko po, lapin no. Tanggal 2 pakai. Nayaro. Udah sipigil mo ay. Lain. Bro, katusi ko. Wala ka na, kasamatay. Ito ko, ko pinjam. Sekali ya betul. Mga kapirang mo pinjam, asas ko nakating, di man nung aningon. Sekali ya kasamatay. Messi. Marga dulu. Oh. Sini margaya, na pernah halay pakai. Walo, masuk ni bayon. Ini di bawah. Ini gabi murni di mana? Satu gabi si Paul anon. Ini gabi bunuh di mana? Tumino to yun. So itu salah yun. Doa pa rin dipinjam duko, dipulakin na ito patok. Manupay ko na ditabar juta. Dahil. Betul. Doa pala si Paul kacamata dipinjam dak kipuyo. Iya makana. Asal betul warga na tuh sepatu. Kasama tapi nang medyo pula ko. Iya ko tabar. Asal nakirik ko hutan. Ang ngipin mo tumulong sepatu. Dahil na kalagudan ni. Kasama tapi margaya pula medyo po. Nara. Nahulidak ko. So ni mapidongan. Alang ko dilapos sepatu ni bayar dito mo. Baru jadi mula kan daw sepatuku. Kacamata ko bidang arong. Tahu ton. Makano si panggaro mo di kurituak. Atas manggalangi. Ama bayar. Ugara pino sudi. Nangko si pato pinang buitor ho. Teber mo. Nasi mi abo ha. Jangan mo naman perminuto aki. Taso bila do. Sudah daw mula kinong. Nang boy margaya ino di hutan.